It has been deeply interesting to explore things that I wouldn't otherwise even have thought about. Grŵp o bobl o wahanol gefndiroedd. Wel, da ni'n craffu gwaith y byrddau a'r pwyllgorau. They're easy to get on with. Wedi cael croeso arbennig. Pobl hefo sgiliau gwahanol, profiadau gwahanol. O'n i ddim yn gwybod rhyw lawer am y rôl. Yeah, so I didn't have any experience. Maes adnoddau dynol. Dyna oedd yn proffesiwn i. Wel, fi'n credu ta'r sgil fwyaf pwysig oedd bod yn aelod o gapel. Yeah, massively, I think. It's made me a better leader. Mae y fraint ysbegau i gysi bod yn rhan o weithgareddau ar lefel cenedlaethol. Stretching and enjoyable. Dwi'n teimlo ym mhob cyfarfod rwy'n dysgu rhywbeth newydd. Angen dau ymwybodolwr newydd. Bydden ni'n dweud ewch amdani. I would say get in touch, have a chat, and just have an open and honest conversation.